Pemirsa kantos mangkin capaian minimum vaksinasi booster Kabupaten Buleleng kantun ringsor anjang 13%. Nanging samian angga mau usaha pisan nin capang vaksinasi ring Buleleng silitunggil nyane malarapan gerakan pramuka untuk ngicen insentif beras majeng kramo sani ngelaksana yang vaksin booster. Asa punika kahanan ring gedung Gede Manik Singaraja Buleleng Bali, sane akehan kerauhin kerama untuk ngelaksanang vaksinasi booster, nenten sekali katahnya nih. Pudiki kepanggih sangkaning gerakan pramuka Buleleng sane memperkanti sarang otoritas jasa keuangan, ngicen insentif beras petang kilogram majeng krama sane rauh turun ngelaksana yang booster. Kesiagang siu paket beras majeng krama sane nyarangin vaksinasi booster galahi puniki. Napi malih Buleleng saning capang usaha antuk manggihin anceng 13%, mangde sidi digelis nabdabin turnang yang pariwisata. Kantos ring rahina anggara, anceng pemargin vaksinasi booster wau mungguh ring selikur, ulung dasa kutus persen, utawi langkungan satu tali diri saking anceng vaksinasi. Buleleng kedadosang silih tunggil wawidangan antuk wilangan pinih kidi ring pemargin vaksinasi booster ring Bali. Kahanan puniki, sangkaning akehnya kramo miwah kahanan wawidangan antuk geografis saning ngawainan pemargin vaksinasi mewah. Ketua Kewarda Bali Sanitaler Pinaka Kepala BPBD Provinsi Bali, Maderentin Nguduhang, kerama mangden nenten wantah ngulengang ringkau wentenan insentif inucap, antuk rauh memvaksin booster, nanging mangdene eling ring pebuat vaksin angin nyayubin kesehatan angge sarira. Kerjasama bersatu padu menggerakkan mempercepat capaian vaksin booster terutama di Provinsi Bali karena kita di Bali semuanya berkeinginan kita kembali kepada kondisi normal. Masyarakat tetap produktif di tengah masa pandemi COVID-19, aman dari paparan COVID-19. Satgas selalu menggelorakan dua strategi utama di tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Pertama, taat patuh prokes protokol kesehatan. Yang kedua, optimalkan capaian vaksinasi. Hari ini kita bergerak untuk mengoptimalkan strategi kedua, capaian vaksinasi di Kabupaten Buleleng. Komang Yuda, Bali.